Lain bau, lain bau. Ya Allah lain bau ya kok. Alhamdulillah lebur kering dina. Tahun yang men YouTuber nih Pak beri judul apa pengajian makan. Anu Pak Ustaz beri judul lain bau. Benyaring nyongok dikit nih YouTube ambiang. Tadi laku pengajian bersama demonstran judul lain bau. Ada ngarai sare apa maksudnya lain bau ini? Ternyata jadi ini mon beda apa? Mon ke Quran akajangka, mon ke bese seket ben satos apal. Arab apa maulana? Nyaman. Jadi mari mon beda tanyakin benar nembian Rabu ke muslim. Iya Rabu. Ngisen iya. Apa isen? Lain bau. Lomba fashion. Ya. Dia kelam film oleh bernarian oleh patak ngeni. Siapa juri nih? Pula kita pedang mata nih. Mak sengening kelam bini secoba. Pula tak tahu ya. Jadi kok meli ke Surabaya itu. Badah. Banyak. Derwan mundurusan burle-buran ni katokan coba berbeda karnaval penumpang tong-tong ngadina tong dur angkep valen tong wah kepiwat pai penumpang rencerana iya abedaan dijanjanin tanya aki Pak Ustad Nabi sana apa ke ni gabu iku? Larang ni kata ko. Ni kabeni tontonan kanto ni jauh ni guys. Dan ring Probolinggo guru tanya-tanyaan jauh. Jauh kok sedih jauh kan ni ko. Jauh ni kata Nabi berempan 1 juta. Tontonnya 1 juta. Oke, salon ni kay ko. Beni salon siya munyi geruai ko. Salon nih kak, apa tonton nih kak? Nih kemulai malam mata kita sopu saya salon nih kak. Alhamdulillah tak bujang sopu nih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allakum yahdharun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, seteja tokoh agama, seteja tokoh masyarakat, wabil khusus
Ajunan Semolja, pengasuh Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Bustanul Wildan, Kiai Fathur Rahman beserta seteja majelis keluarga. Semalar muka beliau senantiasa iparingna kesehatan, iparingna barokah umur, ban kaula ajunan malar muka milwa barokana. Semolja para pejabat pemerintah, kong langkong bekel bupati, karena segi buruk awakelen wakil bupati, berarti wakil bupati. Semolja babak kepala desa Tejabara beserta seteja aparatur. Semolja seteja dewan guru dari setejana unit lembaga pendidikan sebeda italem gak dintoh. Ajunan bapak, ajunan ibu, wali santri, wali murid, santri aktif, alumni, simpatisan rahimakumullah. Ngereng kaula ajunan malam hari mangken nambahin poci syukur ke Allah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Karena malam mangken kaula ajunan memperingati dua peringatan. Sepertama peringatan Isra sareng Mi'raj, senomor dua haflatul imtihan. Mantar raja barokana, mantar raja manfaatna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Sekali lagi Allahumma amin. Fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana dzunubana. Boleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Kanjeng Nabi lambak pernah debu.
Kula mangkining Minhajul Abidin. Kula nikai waktu na Mi'raj. Sebuah pun beliau. Kula ni waktu na Mi'raj. Kula nikai papadang ke neraka. Tak masuk neraka. Mentar masuk surga kapi. Mentar selamat kapi. Pas ada bu, kula ni padang ke neraka. Fa'ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ternyata kula nalikan padang ke neraka. Sebanyak masuk neraka ni kan ternyata ring-ring tandi. Tak lagi tek. Salah tandi bagi masuk. Mending soki pula lagi benda. Ini kan salah tandi bagi masuk neraka. Sahabat kan itu mator. Jadi banyak ring tandi sahabat mator. Mator semenikah. Minal mal ya Rasulullah. Napa saya kau ring tandi ni ke tandi tunya, tandi besar, dikasih banyak masuk neraka. Lah, sebanyak masuk neraka dia beni orang setandi besar. Tapi kenapa? Minal ilmi orang setandi Jangan salah sangka geluh. Jadi ternyata sebanyak masuk neraka orang setandi ilmu. Pertanyaan, apa napa masih banyak masuk neraka kak dito orang setandi ilmu? Karena setong man lam ya'rifi syarrah yaqa' fih. Siapa orang yang tak tahu jak pada perang cuba, maka orang yang dijak yang tak tahu akhirnya terjerumus ke dalam perang cuba. Jadi kulaban panjenengan nika mau sekolah anak nika nih. Nika mangken nika. Nika magala salbut dengan nika. Perpan rapat dengan nika. Tikal dorot. Anapa? Karena nika mungkin norok apa pengajian. Isra Mi'raj. Noro molotan, noro imtihanan. Nika berarti ikan toki aman. Aman apa? Aman ikan tong insya Allah pengajian tak kira mati bocok. Tak bisa. Karena seneros agia pengajian bedah. Gini kan? Mangkan gula paling tak setuju. Mon bedenak kanak tak boleh masuk ke masjid. Sehingga anak-anak keluar. Di masjid keluar. Muna kana gini lah tak boleh masuk ke masjid. Saya sengit na masjid ku laku. Jak mangken le sepeh. Bener. Mangken le sepeh. Tikal makai labut salbut kata nikah. Pada nambian ngajari bajang ke anak bah ningoning masuk ke ruku. Torot. Udah yang terus tahu ke aslina. Iya masuk boleh. Masuk boleh. Jadi ini kan torot. Ini kan apa? Pembelajaran. Karena terus terang kebagusan di kamu tak mulai kina kana ni kamalarat waktu wa anna ala kuwa kebagus. Kan beda bahasa senikar Pak. Mengapa dia bisa? Jawabannya karena terbiasa. Jadi orang bisa itu karena terbiasa. Mangkan putra nambian mun norok lomba ning haflatul imtihanan kerua jak mikir oleh tropi, jak mikir oleh hadiah. Si oleh hadiah tikal syukuren, seta oleh pakun penorok. Anapa? Karena ternyata mun iwaktu na lomba nak kanak norok lomba kru estona teroma kuwata mental. Pahebatin ilmu namun tak kuat mental lah enak. Tahlilan tak kuat mental mun tak ajak lonca. Ajak lonca. Bacanya ayat kursi ngalle ke selanjutnya. Anapa? Posa, ngite, iki, mangkana, inga ana nambian norok lomba adan, magilalo ca, latoron. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Tinajak popo, tinajak kiri, tinajak tokol. Anapa? Kerua melatih mental.
Kenapa nanti bisa akhirnya bisa? Karena terbiasa. Ya Ustaz, Kak Dito beraramu, suruh sambutan, bisa. Suruh mimpin tahlil, bisa. Suruh ngimami, bisa. Ada apa bisa? Terbiasa. Udah lamba kita tuh abidato. Abidato pertama sedapa setengah jam abid. Acura geng yoko maro. Iki. Kenapa? Tak biasa. Jadi nak tak sejak mana tak biasa. Jadi le-ale santri si badan ni kan. Tikal makita ngening bintang belajar. Tikal makita ngening bintang kelas. Mun urusan otak ni kabacet dari bibit yo. Dari bibit pak. Jak bocah imalolo. Takut ibu beli ke abah. Buat majek buduna. Majek gendengah. Buat tak ning bintang belajar. Tak ning bintang kelas. Si badan pun bintang kejora. Acora ben terus lesti Eki ambian tanang kong jak kiri ben majek buduna wae ngak sapa-apa nawa pinter ngening lomba tinggal dek masalah takok mi ambian pah kocak ben anan arep apa bu engko budu bu iya majek buduna takok anan pah ngocak bagi baen nikah nih, gula nih, nanti jang bajangan nih, kan jang bajangan. Jang bajangan nih kan norok gula. Mon gula pa nih kama bilu, jang bajangan norok bilu. Kek mon gula meloros, jang bajangan norok loros. Wa kaifa yastaqimu zillu wal udu a'waj katipon apa jeng bajengan terus ibu tetia jeng bajengan seloros mun kaju na pacet bilu tak bisa anak peloros apa benembun bilu ya ada bilu leras ambian umpama Dingi compok bada maghrib selake ben sebini di kening oning pah maca Quran. Selake naku Quran sebini naku Quran. Anaan gerua setaung ke kelangker guru todus senaku HP muka TikTok pakun naku Quran. Ia mau nepan menembun pada naku HP. Jak nyala kianan meneku dua. Bener? Sebab nikah boleh tadi makanan pokok. Nikah mon bah beda kabar, mekasan seluruh kartu tidak akan aktif selama 2 minggu. Benyaring kering mekasan. Benyaring kering mekasan. Mon kun masalah pemadaman lampu, acora ki bisa. Keng mon pas kartu tidak asih aktif 2 minggu, cura kering yang orang. Bener. Oh laem, laem. Embian, ning san gula pidato ning daerah-daerah terpencil, pas tak ada jaringan sama sekali. Alhamdulillah ning gula ban sakanjaan, ngaan. Tapi masa pas abek kak dito ning dalam ate gula ban panjenengan si bedening ate kak si bedening kak dito. Masa seperti gak monolog. Nah, ayo harus ada perbaikan. Perbaikannya bagaimana? Mulai dari kita sendiri makin nak malenak foto gula ban sambian mak dia bisa norok. Amin. Di kemulian pondok lebara makin dan reba. Biasan pondok si mempertahankan sedimin-dimin dan reba peleman. Iki kan? Dan reba peleman. Mun anak lepara pelemanan apan benembun pasti si kekiridu setong. Napa? HP na tulis cas. Anaan la mulia ambon bah moca engki yang pakai tagi tada ki yesen bener tetisan la mole langsung HP ne boki cemek tak keluar sekali dari kamar betul ibu dah remah ampon jak pokol kontrol ada remah jarana Ula banambian jak malay malolok.
Bahasa tengka nika lebih etorok ketimbang bahasa colok. Mon kun nyoro manolo tapi tak beri contoh tak kira etorok. Cocok? Mon gulaban sambian melolo nyoro tapi tak teman gulaban sambian beri contoh tak bisa. Nabi Muhammad semangken diperingati Isra Mi'raj tegak dito sekejap baratretan. Namung 13 tahun jadi nabi. Ning Mekah 13, ning Madinah 10. 13 tahun. Tapi ternyata 13 tahun saya sekejap panika Islam ampun masuk ke mangga diman. Alhamdulillah barokah perjuangan Nabi. Gula sambian makin gak dito bisa menikmati indahnya agama gula sambian agama Islam. Manar muka iman ban Islam sebelum ate pakun cekak sampai mate. Amin ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi anapa kuste kanjeng Nabi ma'adabu engkau ni sepadang guli sepadang sebanyak masuk neraka orang si miskin ilmu asabab pun orang tak di ilmu eki kak dinto tak oning kak masih fokus kak masih coba maka ibadahnya salbut nih. Imam puduk mau telok pada puduna lebur ya bejeng. Allahu Akbar setelok pada Allahu Akbar kan mangken musim tekos pah temo etai tekos deuna oh tapi kami tekos deuna tak pas kikir serah makmum si bedengak tengahan pah moca tak tojak renga bejeng gitu kurang ajar dong betang sekiri pah ngocak ke tengah pah ngocak muna bejeng ja abentang abende rem sekanan dari pah ngocak iya ai betal jeriya iku abenti beda rem apa tak ring seyada imam pada gendenggi pah ngocak ke budi dadi kok kon di negativian dia ani kamu tak tahu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah selakonin tak dasar ilmu kebanyakan gak ento tak terima. Anapa? Salah. Deki umpama mari sopu pas gak megagak bah ngocak engkau apa jangan sunat apa jangan sunat marin sopu katanya lagi apa jangan sunat apa jangan sunat marin sopu abu hari raja goncerna aja dia montak montuk jadi tak masuk ke madrasah diniyah masuk coba kakak dito ibadahin betul seta oleh salat sunat marin sopu marin asar tahu nikah nih ibadah ini kantok. Makanya nikah saya ngajak erok. Sampai mari madrasah diniyana. Montai pamonduk kedeki ikan dito umpama beda ula, beda usto terus sakin. Ngaji Quran saya ngajak. Ikar langkar guru jambu. Timbang beda maroma tak temu apa nah. Otak jago tako kana. Atraki tako tak ada pak langgar. Tambah, mon lambok alhamdulillah. Kita maghrib dapat kenangkar pun lambak. Anu napa? Ngisiin jeding ngegiain. Lambak, lemanem, nginep pun lambak. Anu napa? Menyi-rengian. Kulekku ngaji boleh. Mari ngaji langsung bahasa apuan. Lambak. Lambak. Makin. Dan ditanya lagi, mata ngaji, pah ngocak, les. Mata ngaji, ekstrakurikuler. Mata ngaji, pokoknya alasan melolos, seminggu mata ngaji, tolos mata ngaji terus. Sandai pengaji, pada benih tumpah absa-ab tak temu karuan. Bener? Pada tanda?
Ya, sanda pasaan bajan hataman Quran, bajan darusan. Ya Allah, bahkan saya kelebur pahacon barak temor. Sepeda motor bada mangken, sepeda listrik bada mangken. Wah, asap sepsa. Senompak bini muni bada tak dem ngidingakin. Ada steng kanan biluk kiri, steng kiri biluk kanan. Kiri kiri sakande. Tak helman yang bawa polisi, pangocak. Kau ndak pakai helm, semua orang nampak yang tahu nih jago dembian. Mak-mak dilawan, ras terkuat di dunia aja deh. Bener, tak bisa. Hari ya benar, pelengan tak bisa makan dari kakak. Makanya nikah terutama bu ibu. Embian bu saya paling banyak pengaruhnya ada remah anak gak itu memang betul-betul bisa berjengah sekolah. Mohon pak bapak itu akhir terlancar rezekina, terbarokah rezekina, keruasa biaya nikah sengat terakhir ke sekolah nah. Mangkani kocak al ummu al madrasatul ula, embuk nikah adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Jadi saya bisa jadi muslim, bisa bidatu gak nita karena barokah nembo. Semua sebede gak dito karena barokah nembo. Terima kasih wahai para bunda, karena tanpa anda kami bukan siapa-siapa. Betul ada iya. Apa makin ngocak anja? Kan bu embo re cipta saborana, bu embo kan cipta tak nakong, ceremi. Anapa menteng? Anapa mak ceremi? Setong. Nak kanak ni kemale andik banyak kosakata. Mon ki baji guru bimbian magila tak tahu bentah kan ia jaga bentah bimbian. Aduh dek sudah bangun. Dal kita tahu apa aja. Popoknya penuh. Bener. Beol lagi kok apa entah terus mandio nak mandio padahal tak tahu salah guru nyimpen kosakata menepakkan kesap apa sih kebentak pak tidak boleh keluar dari kamar ngetawe anan lecega paling gue ngucak kambun lecega iya gue lecega ini marah. Ini gue lakukan raja mau dipatorok ke pak ok tahun jadi apa? Lejaga. Tadi boleh. Lejaga. Mau nembok. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Makanya ibu-ibu nih kan mau ditanya akibat anak maka kita tahu jawab pun. Aru apa robo? Kuburan. Beda apa na bu? Reng mate. Mak mate bu. Jawab. Montak mate te cebera osak. Siapa sih mate bu? Allah. Beda di mana Allah bu? Kalau mungkin tak tahu, pasti beda jawaban. Mayuman meli pentol juga. Ya mana bu? Mana pan? Aru apa pak? Kuburan. Beda apa pak? Reng mate. Mbak mate pak. Kasa bisa. Belis pun paun. Mau nih? Ya. Punya tanya. Makanya boleh jadi sekarang kau kesambian bu. Biar nikah mendampingi terutama mau diimtihan. Kan pasti bu ibu pasti hadir kan? Bahkan bu ibu itu bukan hadir di malam pengajiannya saja, malam lomba aktif untuk ibu-ibu. Betul? Aktif. Makanya tat ustad si beda, usaha ngasteteh, salah sakoni iki riban ibu-ibu. Bener? Lomba fashion. Ya. Dari kalam film oleh bernariya oleh patak ngene. Siapa juri nih? Pola yang tak pedang matan nih.
Mak sangening kalam bini secuba. Wala tak tahu ya, jadi kok mereka sorba je. Oh, badah banyak derwan. Mundurusan burle buran ni katok. Coba berbeda karnaval. Oh, penumpak tong ngadina tong angkep valen. Tong wah kepiwat. Pai penumpak rencerana. Iya. Abdaan ditantanin. Dia tanya aki ba ustad, ngabi sanapa ke ni gaboy ko? Oh, larang ni katate ko. Ni kabeni tantanan kanto ni jauh ni guys. Dan ring Probolinggo guru, tanyaan jauh. Jauh kok sedih jauh kan ni ko. Dia jauh ni katate. Ngabi berempan 1 juta. Tantannya 1 juta. Okey, salon ni kai ko. Beni salon si amunyi geruai ko. Salon ni kak. Apa tonton ni kak? Ni kemole mana matat kita sopo se salon ni kak. Alhamdulillah tak bejeng sopo ni kak. Alah. Ustaz Bang Oca ngabi berempa bu 1 juta itu. Maje larang Bang Oca embun. Mun gabung anak-anak taning porop 1 juta Ustaz. Ya betul ni kak. Betul. Ustaz Bang Oca SPP mata majar dan wah. SPP 15. Tantannya 1 juta. Oh. Lima 15 pun apa? Oh ya Allah, 15. Kalau pada imtihanan, kun ongka sekate bubah mota, longka boleh. Bada. 1 juta dandanan daerah sana. 1 juta dandanan daerah sana. Aduh, sekate bongko morongo. Dalam mereka. Mayu mulai yuk. Allah terbarasa. Wala kalaban imtihanan peringatan Isra Mi'raj pakai imtihanan. Wala manena setak bagus jadi bagus. Setak sadar mas sadar. Mon bakun tak sadar dibudin sadar. Bu amin nih kok. Lah cermet wayan dah. Ya Allah, padahal mun imtihanan sangona anaan sampai terakhir rajaan ben bejerna imtihanna. Cocok sekelangkong ambian mun bekton imtihanan bek coko be anane sangu itu bolo tak coko telo bolo seket tak cukup bentar tak engkau kok anu tak cukup seket tak cukup seket hah Dharma bung kembung segemi pentol lemak sabolo telo polo lemak bung kembung pentol telo polo lemak es sabolo pak polo lemak lain nembun sing ngambung
Waduh, imtihannya sama apa kita hor? 300. La ilaha illallah, imtihanna 300. Dadi rajaan sangonah. Berarti nikah keng cer. Ambian kor lamajar magela tak nyompong embi sapeh kor lamajar imtihanna. Pajak jejak raja benta. Cokop tinggal makin tak nyombang jajan cokop korjak nyombang bentah cokop ungguan ni seren gibat hor jadi dia putra nembian muslim ni kali yang kekiai wah angang wayada tu bagi nak kini tahu kamu muslim abis hakin ni kak yu mun tak perjanjah dek remah putra nembian mulai gelak muslim si awat tuat ya salbut ya dek anik kalau pada kiai salbut dek remah lem kelas pelegan kiai si ngajar ini pahbi embian nih pasti cepet ya datang dek temu karo dek tawar jajem biang tikal embian tanang konsum orang tikal toron nikah meleoning jenangan gitu kan alhamdulillah jai kodong ala beda foto na dua kan berempa jadi ping sepah beda valen na jadi nak alhamdulillah bah beda kopeng ning daya kena ria estona kita hormat nikah tak butuh apa muslim nikah ngojak ngak nikah beriking niat ceng ngoceng ayo gula benembian kerja sama cek saling lak nyala aki alen ya yang nggak mimpi apa Valen jangan lari mari lah abid kita kecacau ani jak burla nyana akin magula benembian senika mangke nyompang lah tak nyompang ning imtihanan nikah ampon benikeng niat ceng-oceng ambian yuk bismillah ning dalam ateh tenang ikuti apa yang sudah menjadi aturan lembaga pendidikan anak nembian ngarte tak ngarte beni urus nembian gak bu beni urus nembian anapa otak ni kepada keterbatasan kadang badan kanak ni kapacet makai starter tak odi starter tak odi tepak kasih bekabet dong jak starter nemeni kui ni kan kui dairo tahu di takap makanya pada armaanan ni tahu di pada jak lakar metik ni langsung odi jadi pada secerdas pada sedak bisa sakan tikal si penting ku laku doa kita tertuti orang si pertu ke Allah bahkan oleh senapa hari di semangkin hari Minggu yang lalu pada imtihanan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo saya atorin kak dinto Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zuber dari Sarang potran Kiai Maimun ada bu beliau ku santren Imam Syafi'i ini kan pada sejak buduna pada sejak bentera si budu panika nikah akhir sarang Imam Syafi'i bahada bu ba'an seku laku bekal seterosaki tang riwayat jadi tang ilmu seterosaki bah kesebenter nyaman Imam Muzani pas ada Muzani kan ba'an ku laku si bekal mengembangkan tang ilmu ternyata dapun beliau santri budu nikah korhi takzim ke kuruna alatinan ke kuruna
Guru na ni kamu sobong omor gu laku. Ni kamu orang adanya. Saya resi oning jak saking kato bedet. Saya resi kenan lembek oning cerita ni Abdul Hamid bedet. Santri saya menolong alatinan Ki Hamid bedet keruang. Awak tak tak berarti cerdas. Keruang bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Mun abu debu tak nambahin tak ngurangin. Keng mun sepenter benyan tambah nanti pengang. Jadi kira-kira hada min ziyadati, hada min ziyadati. Ada tambahan-tambahan. Mun seputu pun tendak nambah, bedena. Jadi jujur. Betul? Coba jujur. Mun orang bani kabar Arabu tak pada jemendra. Jadi mbian putra nambian ni kemagila budu tinggal kontut manfaat tak. Pakun setiap seseorang pasti punya kelebihan. Iki coba mbian anan sedak pati penter patoro ipese tering tak luang. Tak luang. Coba anan mbian silake gerupah penter beriin mainan tering lekas rusak. Saya coba buka. Coba penasaran cerdas. Mun sepen si putu pah beriin mainan tak rusak sekali. Anak jatai ke main. Lagala anon na. Kala po naman na. Kala pun manfaat na sawas. Tak usah lajak ko cahaya. Yes. Kak dito kaitan ban haflatul imtihan. Kula kaitan ban Isra Mi'raj. Matoro a masjid. Sibadai kak dito. Masjid ni ka alhamdulillah cek mapanah. Manter makmur masjid. Karena terus terang. Masjid panika mangken di mana-mana pan mapan. Abin benini sekoni 1M, 2M. Keng kemakmurannya. Gula lambak, compok. Masjid kuruki buru teti. Kuru saya bangunake sarang nyaman beda orang pacih. Nyaman cikari mondo. Dari peltong. Peltong. Dibangunake. Makmum manika alhamdulillah tak tambah tak kurang. Ketelok. Ketelok. Lengak-lengaan engki guru make baca na sholawat tela lanceng bakun ketelok ya mun bini berpan kenceng sama mu makan tak wajib ke masjid mun binian berpan kenceng ya tambah kempang jadi senika boleh jadi imam lamba kita ada pengajian mun badana kana ngaji Quran lamba bulan insyaallah saya ngaji ke gula lambang tak ke sepuluh ngarang kira kenika pun keng salbut nih dari kanan sampai ngande ke kacer bro pakai selang cucu tengmun tengguri cucu ya biasa bro. Nah di gula setero pas anwa setero makmurah masjid panika enade kana anak gula sepertama saya jamaah gak bisa ambu montuk dari Nurul Jadid terong apalagi Quran ini Jombang gula bah ngocak kering oreng Sera kesokan ngaji kitab kecompok sopu ya toren kitab pay meliaki ya gula semorokah paski ibri nering guring alhamdulillah ongke pak polo nama betong polo sini dari ketelo langsung ongke betong polo nama sini itu tiba ahmunya sampai makin nikah jemaah sopu compok bedi santri mon santri tak mitong jemaah sopui compok ring watuan nagrua korang langkong dari 500 saya hadir gara-gara bisa nikah karena makin nikah sholat berjamaah dan kadang nikah orang mikir opa mana mau tak percaya kampung pun apa kan itu ibadah hor serabunan wah pada pengomongan di ibadah hor ibadah kunci her ya pon lah kurang Pak Kunci Her, the Sultan, the boss. Pengumuman, jabun kibat hor. Dan saja masyarakat Tecebara Kampung Serabunan, laku jaipon sholat sopu saona berjamaah di masjid. Compok, jaipon, beda kabar dari the Sultan.
Beri dapat se per orang 1.000. Insyaallah setengah telok le dapat. Bener. Dapat tak dapat? Setengah telok dapat nak. Bahkan ni bini sehet kesapa. Aruguan mah. Tanya ki ye le. Ban mak masih het kesapkan ki buruk ki. Kesapa. Coba 100 je. Allah terbeda. Aduh amin. Langsung ngerodo amin. 1.000. Yang lagar saya sedak libur ke besar. Jak maki muslim libur. Mbian libur. Aduh salah. Gula mun maca Quran, kurumun tak kacamataan kadang enon detitak, abak deti iya, acang karo, iya temu akompol detiba, mun kepese mata acang kasaka, makin letangan kui kacamata temu kan gula, hari 50, hari 100, aduh, lain bau. Ya Allah lain bau itu. Alhamdulillah lebur kering dina. Tahun nang men YouTuber nih Pak beri judul apa pengajian makan. Anu Pak Ustaz beri judul lain bau. Banyak nyongok dikit nih YouTube ambian. Tadi laku pengajian bersama demonstran judul lain bau. Ada ngarai sare apa maksudnya lain bau ternyata jadi ini mon beda apa mon ke Quran agak jangka mon ke bese seket ben 100 apal apa maulana nyaman jadi kemarin mon beda tanyakin benage nembian Rabu ke muslim iya Rabu ngisen iya apa isen lain bau aja nepaan pengajian bapaan terkait jadi ama pada pengajian lain bau itu bau apaan dan debun kiai makanya nih kah masjid nih kah mentar makmurah amin termakmurah amin karena mun kesaba bapak mun kesaba makin jauh dapat betul JJS 3 kilo dapat ke masjid 100 meter ngansor laku Jumat betul Jumat laku nih kebenibah langsung berangkat kira noraya adan keberapa lagi adan pertama mas abid lagi petek boleh rokok dan tanya lagi adan keberapa lagi adan kedua siapa sih ngimam kepat hor abid loh tak mah kepat hor salah jadi gue lemator itu mandi syutingan menjong mak syuting kepi bagian lain bau loh apa juara bagian lain bau syuting kepi ya gue lemator kan lagi anakku sentar ke sholat Jumat ambian mak bah lain bau tahu sadar teh lain bau kau sentar ke Jumatan ambian ya tina cak dak ngadak geluh pakol sangak mangkata ke masjid ampon cek ngiden apa mongkol sangak senyaman setengah 11 kol 11 sepak bini anjak ke lagi ngocak baan kortuli berangkat ke masjid mulai namarin minta apa beri nah muntak bahang kui sarong lagi langsung makan mulai wah ngocak minta pentol kok ya gagak neng wah aneh kaguluan sambian nih masjid nih bisa curhat ke Allah
Para tretan, sebede kanto, gula benembian mau curhat ke manusia, ngasteteh, mau nanti masalah, cek melolong kepada ke orang. Anapa? Orang ni rata-rata tak bisa nyimpen rahasia. Benih jan mari masalah, jan tombu masalah. Bener? Coba bedaan ya. Saya ngucap yud, aduh makin yud 7 juta aku di kepala. Orang yang kadang kita keluar di kepala. Tapi kulo sampeyan, yuk curhat ke Allah. Eka amma, itu lemah Allah. Eka di masjid. Matur ke Allah. Kita banyak masalah loh Pak Bu. Karena memang di dunia itu hidup memang penuh masalah. Lesu kulo sampeyan. Maka dari itu kulo sampeyan, matur ke Allah. Tidak usah pakai bahasa Arab. Kita bahasanya bukan Arab. Mengkuy sama Madura. Malah kok besar. Biar bahasa Arab pun tak tahu, tak pernah muncul pada remah. Pengarah minta tolong, Pak minta tokol. Bener. Sehingga bahasa Arab ini kan lain harkat jauh. Irfan, urfan, arfan. Pada aina. Irfan, urfan, arfan. Lain. Maknanya. Labanun, labinun, labunun. Lain. Padahal pun harkat tengahnya tak pada. Labanun, labinun, labunun. Jika lain dua harkat jauh lah. Labanun, susu, labinun, betah. Taklah jauh. Sama tu baik. Ya Allah. Abdi nak banyak masalah semakin. Malaikat tak kira paham ucap sini kan. Ia dah tahu tak kira kan. Atau abdi tak bisa nyari jalan keluar. Nanging ajunan sebisa bareng jalan keluar. Abdi masalah sekak dito sekak dito. Anak abdi semakin sakit. Abdi nak dito kita ki otang. Tanda kiri tanpa malaikat. Makan cak otang menodok tak kira. Mator ibri jalan keluar. Tapi mon gula ban sambian. Melalui curhat ke manusia. Yo tangi teh yo tangi. Kiri sih bener. Bener? Nah, selesaikan urusan sambian bersama Allah di masjid. Mator bian urusan anan sambian. Dua lembaga pendidikan gantoh. Manarmu keterus jalan ban barokah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam ya Habib. Salam salawatullah. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allah. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatu
Pian mun depak ke bulan Reba, mun tak mabenya maca solawat, mabenya apa sah? Kamu si filmnya. Apa sah apa maca solawat? Iya kok lapal pun. Tak kira ngelak pasan pian. Lah, cocok yang pademan gula. Jadi mun tak ngala solawat dah, ngala. Ini ngaji. Bian teman ngiding ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baca. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat nikah makon mau solawat. Nikah toron dan Reba. Toron di bulan Reba. Mangga di bulan Reba ikocak bulan solawat. Pabanyak bulan solawat. 2. Raf'ul a'mal. Amalam bian ilapuraki di bulan Reba. Dabun kanjeng Nabi. Sya'ban syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajaba wa Ramadan. Sya'ban ria bulan sesekut ikolopai banoreng. Beda antara bulan Rejab ban bulan Ramadan. Ban waktu najriyah bulan Hijriyah dengan kanjeng Nabi amal yang ka elapuraki ka Allah ban engkau seneng montang amal elapuraki ka Allah engkau perpakna pasah. Jadi 2 nih kah? Pasah solawat. Kayak ngambian pakun lebur. Ya, kelangkong. Lakone laku du malam. Banyak maus. Solawat. Oh tambah banyak apa? Toren, kayak gula tak pati yakin mun puasa kan lapar. Cok Ramadan lejeng aja tinggi. Nah, kadang aku. Kayak lake ngasteteh pasaan pon para bian papenter nyari kancah sebab gara-gara kancah bisa ambu apa sah. Kanjana bah ngocak baju mun ambu seporana. Sorry. Arapa? Sorry. Pangocak sing ngajak. Engkau semeliaki. Arapa? Tako. Apa saya kata kok? Tako dosa. Engkau senanggung dosa nang pangocak. Mayuh. Jak deng-gendeng ada orang yang bisa nanggung dosa. Mikirin tibi lepelengan maki nanggung dosa orang. Dengar? Nih bini sesambian berpanher mun ngakan nginom cekro nero ke siapa sah copan bener bangocang apa seban kok tak basah ambuin lah ambuin sekali toh pemator bulan muka raja manfaat woiki benar muka raja barokah dan benar muka lembaga pendidikan kak dinto saja na maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhakiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa afihim wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyakum imaman lil muttaqin wa qurrata a'yunin fi umuril ilmi wad dunya wad din واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين بفضل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.